Kinong yalam kaseng KSU sengkme menta kasngi kasau tarik unai lur arhajar arpulai kilalet kendo eka menteri badekmi yakakot kakia kakong amperin lingdo hadien kajingmi kerteng kibar jella hakatup bha puli doktor nakabha jong kajella habakran kilat patai kubor upresiden rangba kaseng uba lambok starwell marngar ulayathu badon uwayo birth certificate shisnem shaban kaya uni ukna ulami kerteng hakatup bha puli doktor kajella uba alam ulaong bana kaliang ka menteri kalaku larban pet binia biang yaki kot kisla wat lada lap ikibale thok anweng shisendan diang juga kasih sunya terasi wajib penduk kongkurin kalau ba adin begila kami ibadas nam tadi maha di semula puli di doktor tangkap hak coba kongan ni ada isu teng tio banyak bagi dong ada tiap di panjang ni kalian kongan untuk jaga like hui tarik kami saya biang soal kelas mulai kasih tarik kalau kembali lah kata kubur dilap umban bah ke ni ke open catering ini bah dan di akatin kata dari nak kalian juga saya ngatang supet kerteng dalam lah sengap anggai marmar ni lah buat bah di lak ganti bah RTI di kikot selang di somet di siam bagi lap bah kilong akatin bah kilong daupul bah komponen seperti ngan sukan saya ini kalau bangilak kamtam lelai kawai ke bat sedikit kalau bang wei somla puli ukha arjarlai kat bay ke bat sedikit la isu nadu arjara tudon maju bere bola isu rupa sistem coban ka ukte rupa mo to isu sedikit bamni so dai gthei ni sedang la pen baptis rupa ko tinga sobo kom kini ke ban kalian demi ka seng ni lap bagalong kini ko bom baik bodoti bat ni sobo yo se gadon ni sebendak mat bangi teria tai ha bai kong perintan i bor yang jenggo matatin bat ira ai asuran ini ba begini kias ke belong dapul marmar na kaliang kan department dan sa ring semendiang iki bat kan verify yang ikut Islam bat dalam dan kan sales dan ke rebuk sebenarnya penting juga bat mikmi nanti ba ka korban kalau serius ke kam bat nilai ukrendu makmat mentan bat singamru ba hapan siam ni kena kam kalau serius bila dah belum serius kam teringi nak kalian sen kat marngin kuat apakah kaju penyajian harus namsna bereu ki bana bihar na ele ki ban yo kota nene po jelas ni snoba kalau ki ibu lah brek ki kot ki selaru teng aka feedback akum ka aftershman kalau ba engineers inhabitant or permanent resident kat bagi ni ba apply kemudian wairu bodon ni kata yes dan baik tang profesional permanent resident kabalong balik tang laibna ndrubna bakha arbna ti hadin la kot kini laibna ndrubna bakha arbna jidang dain anti no function ta bakha kus populi doktor kam de chisnam kala bandai sausnam extension snam ko kus te ko mini ki inga smoba ngalar ban ang ba kani the biggest mistake na kalian person pa hap syukur yang lemu ya kipat Islam. Bak sudah pedu kita kibat sedikit. Hajing misalnya ki apply sedikit dia nak suppose nam ka asnam. Te borok sekata boleh apply. Terada apply makenaru kede bendon ka kod order. Hade gini semdan ka takut order. Lari kasi international lari kasi ne boro boleh apply bak sedikit hadin abna like nice of nice sabna. Kipane takut order. Te boleh kin ai kun kat long kun kadok ni boleh kasi. So ko ki kalau liang ban kita melak ban liang tinggal pesau saka minister bagi minister popular bagi sakni punya marmar bekam bagi yang juga seng yang aditi justru ikut Islam ulum tak jamir dak ba pak serta saka minister bagi ujuk sosial bagi sakni punya akam bagi ingat ba ke hok jong itu bisa mlah tiba di hok banjo kam ini kini kandai ngut iklam submit ya ka permanent residence certificate regi submit penban dekat provisional permanent residence certificate kebolong valid tang lifeline kebolong valid tang kanar line government after 3 months given the issue citizens of Meghalaya ka criteria dari permanent residence certificate not PPRC la PR ke PPRC kamu perlu application JP kalau invalid ini lah keren ye minister ru yang insa shim action juga ni insa agi details insa pak sya ka government insa pak media ru kalau jadi bergim kuat kami kerteng menen gitu margim kuat bantan dari
ke government hi ka pam tingin sa ai government ru juga mani nim pediang namar ba keran kecikeran ru we officer wong ngana ba they are still applying for PRC kidang apply ke PRC dari mengi mentala dengi late class dengi happen submit ke maksheet dengi submit ke maksheet di du kelas emang tu college ngimla on ai ka daw nong ba kidang apply ya ke maksheet ni ke original certificate ta abang iduna kau ke dokumen kamu ngindu banyak maki ru ki di bendu banyak ajik sisa ke bah waiting list ru dan laingun arngut ki biang ikut Islam way pada ulong kita menjui tentang ke PRC kidang di bala submit PRC ke bala invalid kepala apa isu hau belai ni Julai kalau dibentuk August tersebut August by the middle of August ayu bentuk kidang submit pada yang ini kan di juga kota ke pemerintah itu lagi kayak pakai government ke dibentuk kang bahadin habut 6 jam di apa ide begitu di arngut kasih bila kular bagi kentiu nak open kategori bila penkermaru ya kacing jah ustam arjar aku bakapor bagi alot seats yaki samla puli ke Meghalaya balik di BSc Agri di hak tu kapor ki don ki kasih ki bom yo benru open kategori orang lagi mark sejuki wilayah hak on merit list ki benru open kategori Report Agriculture Minister bawa pati dor-dor le kendu batang tu hibat ki officers ki tendai bagi tu ki kasih ki okey no ka open kategori bat akak ka juki pada kasih jelis lagi orang no sering argot ki kasih ki badan aku news kajing sisya mentakas ni nilayo ya kajing ai jingmut bat kajing yarap ban pet biang ya gitu ki notifications ki ba ngilaya penmi halor ketu kajing ai seat ya ki nong snong try ri lani tenrai naga jela Meghalaya menem step niyo ni kendu ya ki nong yalam jongka Voice of the People Party bat ha kata kajing yalang ngilayo ya kajing ai jengmut ke ba teng na ke Voice of the People halor ki katukat ni ki errors ki bodon ha ke notification ba penmi ha katu kesni ya katu ke result di hadin bangilaya verify ya kita ki suggestions bangiyo na ke Voice of the People Party ngisyam ba kadon validity halor kata kajing yo i jongki ban nila modify ya kata ka nila modify no ya kata ka notification nomor ba ngisngo ba kanu kajing ai jingmut ban pentai ngim judai ban chunga ban ngide ban ya pen but ngasngo bangin sapa ya ke corrigendum lashai lesi lani shibir demir shaki kok tubor ban penbet ya ki kat tu kat ni ki errors ki ba don ha kataka jing penmi jumi ya kataka list mentan janmit pede menen janmit ngiyo sa artli ki medical seats ki bat mai bayo allocation biang naga government of India pool but nila tentup lang ya kata ka new notification but ya kita ki artli ki seats ki bawan syaka jela Meghalaya but nila revise ya kata ka list ban include saya kita angut de ki ba ki artli ki seat ki bangiyo dang menen damit the all together hajar ar ki don prapunyo tuligi seat medical ki bangiyo na kasentri pun mentau senem ngilap kala kiu syaka 94 la nek ndai pesau seat di hagajing ya keren pede bat ke KSU ki samla puli kaseng samla puli jungiru kala kadau ya ki katu kat ni teli kita ki jingduna halor kata ka jingla ban sakhi ya ka jinglong nong snong ki bapura jong ka jela ti kani kalong ka matter ka balong very sensitive ngamla mga banshu override lani ban shim ya karai light na karai ka bala ai da ki districts ki DCs jong ki districts prepare ti henry ki KSU ki don ya kita ki verification ki ba kis ngo don kam ban penbet biang tingila request ya ke KSU bakin ai ni da ka formal complaint letter nang ba
ngin yo ban verify biang sasisien halor kita ki kendon baya keren bad ka verification ka bawan na ki disease timenta kalong kumni ya messages iba pen I ba kadon kum kata kajing ya keren haka imlang ka salang nga kum ka menteri ka kot ka kya ngala sim kya ya kita kijing yo I kijing keno lada kidei di basisya ne bat la tho shaki DC baro jong kitu kinong song snong ki ba apply kita ki certificate ya kita ki seats nangi bat la batha ya ki DC ba kidei ban simkia ban verify kloy ya kini ki certificates ki ba kini ki nong song snong kila submit kidon ki kentien hakata ka certificate pong provisional tipin ong provisional kidon ki batho 3 months don batho 6 months kidon sa kita kibi ki kendon ki baki pen iba kha hau to snem yo certificate hau to snem kam don kata kam don kani ki KSU kilong kinong yalam jopari kile ekono da objective nomor kila yo ya ka RTI haba kadon ke RTI ke back up ya kata ke submission jokti ngiru ngilanda pa lupa ya DC bikin le ya kata ke jeng jurib baki jurib adin ke jeng jurib ru kawan biang kata ke reassurance reaffirmation nakaliang ki DC bakini ki certificate bro hilong genuine tinga tumka menteri ka kot ke kya ngamdon jurisdiction banyak hana ya kata ke tinga di ban pa saka lain department ray don kampan ban sot lang yaki complain letter nang bangiru ngin yo ya kata ka justification ban review biang sachisi decision bangiyo yaki teki letters of complaint ngin ra sakman namar bala sushim precaution lupa ban ngila pa sign undertaking lupa ba it is true but la dalap bakam long true te pilang ban legal action will be taken against you and your seat will be revoked nila ada pa sign lupa kita kin keno ngingi day tang ke department ba ai ya ka allotment of medical seats ngin ka nodal department ba issue ya kita ki certificate ngadian bangila harus ki DC iwan biang ki juba benong they're all genuine certificates so time will tell inventory rang baru ilo we will verify once again.